Jadi semua lima ada nyok kita sejulu-julu tu dia deh. Dus nirohan, ay gurek tu laut dus niroh si mana sah. Jadi orang ada persarapan mo. Dihamura jadi hula-hula nami saluhu na narosok parbudihat doh narong ni kecamatan narunggona deh. Doh kaburu bere-bere mu molo pekuk semua ni ada. Dangi pangan kamu dobe, buri tu kami berjulu berdoa deh. Raja nami tulang na tulang. Do dia kebariban nami do dihina nawar banget tubuh mau betul soalnya murhing buhi nami penisi raja nami pengkolas rohan nami nalaho mengadupi hamu diorong di hula-hula nami selubuk nah soalnya nang ditulang nami apa sasal timarak kuate penisi yang kuah kami las rohan nami mulut dikio nah pas rohan nami tentung benemu tangiangmu mularok penamurang ni hami murang itu mana rita moto belum mana rita pe bedemu nang doh tuting mana rita di asal dapat pasu-pasu apa kekelian jadi neraku molo ikani langsung mah alai molo pengiduakku ade asal gabe hai pasu untuk pamatak tazoli baru dulu tangian ade baru sepangan ade oke pasah meken apa dia pikir mesti bagi kini. Adong dona sumber kota yang berahom mati amangin angade. Molo persola madong atau ngerobe. Songoni mah adong tugu sudim. Songoni mah adong tugu nami dah. Kaburu. Tugu siti tak buru bere. Lasmaro atta pasar panon sombe itu sudi. Tahu lebih bagi kita mereka ni. Unang iba na tungdongan ng kanang urang beres, karena beres sebenarnya satu. Dia, mobil Innova, mobil itu pahanod di. Anak kamur do mobil mo. Ngatong repot tulak konan no. Apa nga itu? Tempoy sa mga baraha. Alam ba ito lang? Asay bagay sa rinyon. Mobil tayo ito lang. Bangunan ni hurian namin, so may tamang sa magsarabak kita. Kagabi papahasi tidak. Pagkasar-kasar sa karete mo. Jadi suang-suang manang dihita, dinaro siya po napasugit. Terlumubi ma, dihamu nakadong at tubo namin, buru namin, narong di kecamatan ng Runggon, nasa Roma mo. Marsarabat kita do tungat tubut tenaro sa puna pasugit. Tusong may sa luna, Roma amin ako. Sa marsarabat kita. Terlangsung perjolo masunod tumurong di hula-hula to. Sa sonna liga timu. Waktu nga mendesak. Nangarok sa halan na si bagi kini parsolami na king sa iri sa dado isi si bagi parsolami. Gorahitay nangda mangda molo parsolam. Parsuang. Ang parsuang do. Apalagi molo hita boru bere da. Ang bubuan yan ang nakpolay parsuara na bubuat Bodoh hita membuat sendiri. Mabuang aris mereka ni, orang masih bagi ketau. Aroja musarak naik sedap burungumi. Turang nanggabu isa ini kayak betul ni. Pasatay macam pengulian ni huri HKBP pas tidak. Nabatang yang permangan. Pos maruha muraja nami akan parduden nutok peula dini hai masyarakat. Ayah sabudo non baru kau bisa kamu taurat tolak bicara Tuhan itu gereja. Dah? Oke. Baik memang pemuda ni hurian nami. Jadi tapahom majo kasamantangnya kita. Tapaso majo kegiatan. Ano pita lanjutkan. Tapasada rohata matang yang mahita. Debata Jahuba amanami namupuji hami maghite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami
Mau lihat Tuhan di pasatro nami Tuhan.